Mendang ini apa ya sepeuteli ki jela jong kari India ki ba klan bor bha ban pen mi yo kwai. Kwai udah ujing bam bas ngeu tenat bha jungi ki khasi kari India jungi kadai kari ka ba klan bha ban pen mi yo kwai. Bat mendang ini apa ya kumba sepeuteli ki jela jong kari India ki ba klan bor bha ban pen mi yo kwai. Kabe sepeu kadai ke jela Maharashtra kani ke jela pen mi adu lai hajar ton ke Sisnam. Handai kadai ka Andaman and Nicobar Islands. Kini kadai ki Union Territory jong ka India ki pen mi yo kwai kumba san hajar ton ke Sisnam. Kabapra kadai ke jela Mizoram. Ke jela Mizoram ke pen mi yo kwai adu kumba henriu hajar ton ke Sisnam. Kabanyau kadai ke jela Tamil Nadu. Ke jela Tamil Nadu ke pen mi adu pra hajar ton ke Sisnam. Kabanriu kadai ke jela Tripura. Kane ke jela ke pen mi yau kwai hadu kumba kendai hajar ton ke Sisnam. Kabasan kadai ke jela West Bengal. Ke jela West Bengal ke pen mi hadu kumba arpewei hajar ton kwai ke Sisnam. Kabasau kadai ke jela Meghalaya. Kene ke jela ke pen mi hadu arpeu sau hajar ton ukwai ke Sisnam. Kabalai kadai ke jela Assam. Kene ke jela ke pen mi hadu kumba prap kundai hajar ton ukwai ke Sisnam. Kabaar kadai ke jela Kerala. Kene ke jela ke pen mi hadu kumba silak ton ukwai ke Sisnam. Kabanengkong kadai ke jela Karnataka. Ke jela Karnataka kadai ke jela ke ba klan bor bahaban pen mi yo kwai na barok ki jela jong ke India. Bat kane ke jela ke pen mi hadu kumba henriu peu ar persen ukwai na barok ki jela jong ke India. Ke jela Karnataka ke pen mi hadu kumba saulak san penyau hajar ton ukwai ke Sisnam.